Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Wow, berjumpa lagi nih dengan Rahmat Agung Channel, teman-teman. Wadidaw, wow, channel kebanggaan kita semua nih, teman-teman. Wah, kali ini kita lagi ada di Sanggar Irama Kianti nih, teman-teman. Lagi di acara ulang tahun nih, teman-teman. Oh, ondel-ondelnya warna putih dan warna hitam, teman-teman. Yang ceweknya warna putih, yang hitam warna cowoknya, teman-teman. Wow, keren nih, teman-teman, nih ondel-ondel Irama Kiantinya nih. Wow, yuk kita langsung saksikan saja nih, teman-teman. Selamat menyaksikan ya, teman-teman. Oh iya, teman-teman, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah mensubscribe, yang menonton setia Rahmat Agung Channel, teman-teman. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin. Wow, seru sekali ondel-ondel Irama Kianti, teman-teman. Wadidaw. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Rahmat Agung Channel, teman-teman. Seru sekali Irama Kianti-nya, teman-teman.